видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 70,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 6 сотиқ заминай 2 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 70,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуръонтепа. 4 сотиқ заминай 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. нархаш 220,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 43 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 6 ошонага. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 230,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 9 микрорайон. духонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 56 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 9 ошонага. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 200,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 32 микрорайон. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 49 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 280,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. духонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 61 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, бозор дар наздикиш аст. нархаш 190,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен,
زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خونه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی یک خونگاه کوارتیرا در پنجم اشونه قرار دارد. 36 کвадрат متر новостройка است. خونه без ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتش 100% است. خونه در نزدیکی مکتب روی کانون در نزدیکیش است. نرخش 125,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خونه فروشی در شهر خوجان 31 میکرورایون 3 خونگاه کوارتیرا در 3 اشونه قرار دارد. 82 متر کвадраتی новостройка است. خونه ها без ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتش 100% است. خونه در نزدیکی مکتب روی کانون در نزدیکیش است. خونه را سراچ فروخته می شود. نرخش 355,000 سومونه برادر با سودا هم کرده می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خونه فروشی در شهر اسواره 2 خونگاه کوارتیرا در 1 اشونه قرار دارد. 47 متر کвадраتی новостройка است. خونه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب سویت دارد. حجتش 100% است. همه خونه ها یورو ремонт. خونه در نزدیکی مکتب صادق در نزدیکیش است. نرخش 400,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید.